Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت بالحزن اذا شئت سهلا. كم عددكم اليوم؟ 6 فقط. أين الباقون؟ الباقون أين؟ لم يأتوا ولا لم يحضروا ولا لم يحضروا. Andi. لا أرى mana? عندي عندي Ustaz Muhammad. Yani, Sekarang galiban- Ustarawan Jumat. Ustaz Wanto. Ustaz Muhammad برنامج آخر. Ya, Ustaz Muhammad Ismail. Mari. Karena galiban ini عددكم 10 كده صح؟ 10 أو 9. ما أستاذ مهدي لكن لا بأس. أستاذ مهدي في Di tugas patroli. وظيفة. وظيفة وظيفة. طيب ماذا نعمل الآن؟ نعمل ممارسة الأول. طيب. أستاذ حمكة، ما هذا؟ ما هذا؟ Ada Maun. هذا ماء. ومن بجانبك هذا؟ من هذا؟ Ustaz Usman. هو أستاذ عثمان. ومن هو؟ Imigrasi. موظف. موظف. أين يعمل؟ Yaman في المسجد. في الجوازات. الجوازات. إميغراسي في الجوازات. جوازات. وأين يسكن؟ Gunung. Sekolah Letar. Gunung ah. Tempat rumah. لا بأس. لا بأس فقط بهذا. طيب السلام عليكم أستاذ عثمان، كيف حالك؟ Waalaikumsalam. Bikir walhamdulillah. أين تسكن؟ Askunu fi Utun Bayi. في أوتن باي. مع من تسكن في أوتن باي؟ Ma'a usrati. أوكي. ما رقم بيتك؟ 21. 21. هل بيتك بعيد أم قريب من المسجد؟ Bait. بعيد عن المسجد. عن المسجد. عن المسجد. طيب. بماذا تذهب إلى المسجد؟ Bil Nadriyatin Nariyah. بالدرجات النارية. مع من تذهب إلى المسجد؟ Ma'aulad. مع الأولاد. طيب. من هذا أمامك؟ أمامي؟ أمامي؟ من هذا أمامك؟ من هذا أمامك؟ هذا Hadza أخي أو صديقي. Hadza Sadiqi. وما اسمه؟ Ismuhu Sulaiman. سليمان. ومن هو؟ Huwa muhadir. محاضر. طيب. شكرا، أهلا وسهلا. Ahlan bik. طيب. Salam. Iya. تفضل Tadlis. تدليس. تفضل. تفضل اجلس. تفضل. طيب أستاذ محمد، كيف حالك؟ بخير أستاذ والحمد لله. بخير والحمد لله. أين تسكن يا أستاذ محمد؟ أسكن في أوتنباي. هل تسكن في بيت؟ هل تسكن في بيت؟ نعم أستاذ. أسكن في البيت. في بيت. في بيت. مع من تسكن؟ أسرتي. مع أسرة. مع أسرتي. هل تسكن في بيت أو شقة؟ بيت. أسكن في بيت. أسكن في بيت. هل بيتك بعيد أم قريب من المسجد؟ بيتي بيتي قريب قريب من من المسجد. المسجد. كم يستغرق من الوقت من بيتك إلى المسجد؟ كم يستغرق من الوقت؟ كم دقيقة؟ تفهم كلامي؟ يعني كم يستغرق؟ 10 دقيقة. كم يستغرق
من بيتك إلى المسجد كم يستغرق وقتا؟ Waktan kira-kira apa Ustaz? حوالي Hawalai. ها؟ Hawalai 5 menit. 5 دقائق 5 dakik. 5 دقائق 5 daqiq. دقائق Daqaid. 5 daqaid. menit daqaid. 5 daqaid. Nah, طيب من هذا يا أستاذ محمد؟ Haza akhi. وما اسمه؟ Ismuhu Ustad Zainal. Zainal. ومن هو؟ Huwa Sadiqi. ايوه هو pekerjaan. يعني يعمل ماذا يعمل؟ Ya'mal pensiunan apa Ustaz? متقاعد Mutaqain. اهلا وسهلا Ahlan bik. طيب كيف حالك يا اخي؟ بخير والحمد لله. ما اسمك؟ مهر عشري. ها؟ مهر. مهرل. اين تسكن يا أستاذ مهرل؟ أسكن في Lombok Tengah. هل تتكلم باللغة العربية؟ قليلا قليل. تفهم اللغة العربية؟ هل درست اللغة العربية قبله؟ نعم. درست أين درست اللغة العربية؟ Di kampung lah. في قرية. في قرية. Di Korea. Kharia. لا بأس هذه أول مرة يعني لا بأس أهلا وسهلا Ahlan bi. أهلا بك السلام عليكم أستاذ قهار عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. أين تسكن أستاذ قهار؟ أسكن في Kampung Jawa Baru. في كامبون جوال هل تسكن في بيت؟ نعم أنا أسكن في بيت. هل بيتك بعيد أم قريب من المسجد؟ قريب. بيتي بيتي بالمسجد. قريب من المسجد بيتي قريب من المسجد ومتى تستيقظ؟ متى تستيقظ؟ أستيقظ أستيقظ الساعة 4. رابعة الساعة 7 صباحا وأين تصلي الفجر؟ أصلي فجر أصلي فجري في مسجد. في المسجد في مسجد بيت الرحمن مع من تذهب إلى المسجد؟ مع من تذهب إلى المسجد؟ sendiri. منفردا Munfarid. أو وحدي؟ أيوة. أهلا وسهلا السلام عليكم أستاذ زينب وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. من هذا يا أستاذ زينب؟ هذه هذا موظف. لا هذا أخي. صديقة ولا أخي. أخوك؟ أخي. هذا أخي وما اسمه؟ اسمه سليمان. سليمان ومن هو؟ هو موظف. موظف طيب ومن هذه يا أستاذ زينب؟ ما هذه هذه أختي. أختي وما اسمها؟ اسمها زينب. ومن هي؟ هي benar. Kerjaannya. Oh iya. ومن هي؟ طبيبة. طبيبة طبيبة. أين تسكن يا أستاذ زينب؟ أسكن في توندا. جوندا هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. وما رقم بيتك؟ لا رقم. ما في رقم هل بيتك بعيد أم قريب من المسجد؟ بعيد جدا. بعيد عن المسجد Jauh sekali. ومن أين أنت؟ أنا في ومن أين أنت؟ في جاوا غربية. أنا من جاوا غربية. من جوا الغربية أنت سنداوي يعني. نعم. أنت سنداوي ما شاء الله. طيب أهلا وسهلا أهلا وسهلا. السلام عليكم أستاذ سليمان Waalaikumsalam Ustaz. كيف حالك؟ Bikhair Ustaz. Wa kafailu Ustaz. بخير؟ Maka min فدكتور. fi Banda Aceh Ustaz. أنا من ملاجئ وصلت على النهار luar biasa. من أين أنت أستاذ سليمان؟
Aina min bayi. Mikutin baik. Hal taskunu fi baitin? Askunu fil baiti. Hal taskunu fi baitin? Naam. Askunu Askunu fi baiti. Wa ma rakmu baitik? Rakmu baiti khamsah wa ashur. 25 Okey, tek. Hal baituka ba'idan min al-masjid? Qarib min bayt masjid Ustaz. قريب من المسجد. طيب. ومتى تستيقظ في الصباح؟ متى استيقظت في الصباح؟ متى تستيقظ؟ Astaiqid الساعة؟ ila al-fajar. قبل الفجر. قبل الفجر. ثم ماذا تفعل بعد ذلك؟ ماذا تفعل بعد ذلك؟ Ba'da dhalik ba'da تصلي usalli fajar, usalli subhi في المسجد. fil masjid. في أي مسجد تصلي الفجر؟ في أي مسجد؟ Masjid Baitur Rahmah. بيت الرحمن. بماذا تذهب إلى المسجد؟ Fi بماذا تذهب إلى المسجid؟ bimada. بماذا؟ Dengan apa? Dengan apanya? Bi sajarah. بالسيارة. Bisayarah. مع من تذهب إلى المسجد؟ Zaujati adhabu مع ma'aman zaujati. مع الزوجة. ومن هذا يا أستاذ سليمان؟ من هذا؟ Haza akhi. وما اسمه؟ Masmuhu Hamka. Ismuhu Hamka. من أين هو؟ من هو؟ Huwa mudaris. مدرس. ومن هذه؟ Hadhihi Ainun. هذه أختي. أختي أو صديقتي. Oh ya, hadhihi ukhti. أختي. ومن هي؟ Hiya Ainun. ومن هي؟ Mudarisa. هي مدرسة. طيب أهلا وسهلا. Ahlan bik. مع السلامة. Ma'assalam. Ya, sudah terbuntu Pak ya. Mantap. Mana umpan balik. Serangan balik. Tison. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ما اسمك؟ اسمي مولزل. من أين أنت منزل؟ أنا من إندونيسيا. هل أنت إندونيسي؟ لا أنا أفغانستاني. أفغانستاني. طيب. أين تسكن؟ أسكن في بندا مسجد. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. مع من تسكن في بيت؟ أسكن مع أسرتي. طيب. أهلا وسهلا. أهلا بك. وكالأخير Assalamualaikum saudarawan. Waalaikumsalam. Aina kunta? Limadha ta'akharta? Aina kunta? Min ta'alam Manarul Huda. Ma'a Ustaz Irwanto. Oh, Ustaz Irwanto. Manarul Huda? Manarul Huda. Ayo kitab hada kita wala. Kitabul waqaf wa tahsin tidak. Tafsir Quran. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah Ustaz. Wa man hada ya Ustaz Sarawat? Wa man hada? Man hada? Huwa Sadiqi. Sadiqi. Wa masmuhu? Ismuhu Dr. Sulaiman. Masyaallah. Wa man huwa? Huwa muhadir Muhadir fil jami'ah. bil jami'ah. Wa man hadi? Hadihi Fatimah. Sadiqati Oh, hadihi Sadiqati. Wa masmuha? Ismuha Fatimah. Wa man hiya? Hiya hiya talibat. Talibah. Baik. Aina taskun? Askunu fi Kutablang. Hal taskunu fi baitin? Naam. Askunu fil baiti. Wa ma rakmu baitik? Rakmu isnan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Baik. Hadi fakat al-mumarasah ini qabla an nabda ad-dars. Maka naqul للتسخين pemanasan saja. للتسخين. طيب أين وصلنا الآن؟ في أي صفحة؟ في صفحة أجل
wajib. وصلنا 100 الآن؟ ما شاء الله. Ya. Ta'amul washrab. طعام وشراب صح؟ خلاص 110 خلاص صح؟ Ya. قرأنا الحوار ثم الكلمات مفردات صح؟ ولكن لم نجيب السؤال لم نجيب أليس كذلك؟ أجبنا السؤال ولا لم نجيب السؤال لم نجيب الآن في اللقاء السابق فقط نحن نقرأ الحوار والمفردات صح؟ والسؤال لم نجيب belum kita jawab kan? Belum. Lama. طيب نقرأ الحوار أولا ثم نجيب السؤال. Okay. نقرأ الحوار أولا ثم نجيب السؤال. Okay. 110 وجدتم 110؟ Okay. ركزوا في الحوار أولا. ركزوا ممن ركزوا؟ ركز fokus di hiwar dulu. Kita baca hiwar baru kemudian kita jawab soalnya. Ya. Undur. Wastami'. Wa'id. Aina tadhhabu ya Salim? Ila al-mat'am. Kam wajibatan ta'kulu fil yawm? Akulu 3 wajibat. الفطور والغداء والعشاء هذا كثير جدا أنا أكل وجبة واحدة هذا قليل جدا ماذا تأكل في الغداء أكل الرز والخبز وماذا تأكل أنت؟ أكل السمك والسلطة والفاكهة ما وزنك؟ 60 كيلا وما وزنك أنت؟ 100 كيل أنت سمين جدا وأنت نحيف جدا يعني بالنسبة للمعنى وضحنا في اللقاء السابق فهمتم كله؟ فهمنا طيب المفردات في كلمات جديدة يعني نقرأ أولا فاكهة أرز سمك خبز يأكل مطعم عشاء غداء فطور وجبات وجبة وزن قليل كثير 100 كيل سمين نحيف طيب هذه هي كلها كلمات جديدة بالنسبة لنا إنما نقرأ عن الطعام ya ini kata-kata baru ketika kita bicara masalah makanan ya memang kita tahu maza ta'kul akul aruzza wassamak akulul aruzza wadajaj ya jadi beda wajibah dengan wajibat apa kalau wajibah satu menu saja ya satu menu wajibah satu menu apakah ayam apakah ikan ya satu menu saja tapi kalau wajibat banyak menu wajibat asya malam Gada siang fatur pagi ya idzan fahimtum kullahu ma'na fahimna min ayna nabda awalan rakam awal taqra soal summa ajib Ila aina yadhhabu Salim? Ilal mat'am. طيب رقم 2 Man yakulu salas wajabat. Man yakulu salas wajabat. Siapa yang makan 3 kali? Ya, Kasim atau Salim. Salim. Oke, rakam salasa.
Man yaqulu wajibatu Wajibah. wajibah wahidah salim. Qasim. Qasim. Terbalik ya. Qasim. Rakam 4. ماذا يأكل قاسم في Qasim fil ghada. Qasim pada. Apa yang Mada yaqulu Qasim fil ghada? Yang ikan yang kata Qasim? Yaqulus samak Sama wassalatah wal fakiyah. Taib, khamsah, rakam khamsah. Mada yaqulu Salimun fil ghada? Yaqulu Yaqulu khubz wal ruz. arus wal khubz. Taib. Rakam 6. Mungkin tujib? Ya akhi, masmuk. Mungkin tujib rakam 6. Ma waznu? Mi'akil. Taib. Rakam sama. Ma waznu Qasim Khali ya. Qasim situna qilan. Situna kilan. Situna qilan. طيب. خلاص. حوار الثاني واضح بالنسبة هذا؟ ما في سؤال؟ واضح؟ لا سؤال. طيب. نقرأ الحوار الثاني الآن. الحوار الثاني. Ya, ini masih perkenalan makanan supaya kita tahu. Nanti kalau kita ada makanan, oh ini tahu. Minimal kata-katanya tahu ya, kata-kata Arabnya. Undur. Wastami'. Wa'id. Lakin al-hiwar al-an baina al-imra'ataini. Ya. Kalau tadi laki-laki dua-dua kan, Qasim dengan Salim. Kalau sekarang ini antara mudhifah dengan musafirah. Ma ma'na al-mudhifah? Al-hiwar yaqa fi ta'irah. Jadi di dalam pesawat. Bainaman bainal mudhifah wal musafirah. Mana? Pramugari sama penumpang. Mudhifah mana mudhifah? Pramugari. Musafirah yang penumpangnya, passenger. Maka ini pembicaraan antara perempuan dua-dua, ya. Mudhifah itu yang menghidangkan pramugari. Musafirah itu penumpangnya, passenger ya. Pramugari ada. Apa? Pramuniaga. Pramugari ada. Beda baru. Pramugarinya udah ada. Wadih pahamkah? Raitu mudhifah pramugari. Ya. Musafirah penumpang. Wajatum kulau Pak Kahar, Pak Muhammad, wadih. Ya. Oke, sekarang kita bicara, maka karena kita bicara dengan anti, maka tanyanya juga mesti dengan anti. Tatlubina. Kalau itu anta bagaimana? Tatlubu. Oke. Takulu. Kalau untuk perempuan? Takuluna. Takulina. Tashrabu. Tashrabina. Apa? Turiduna. Turidina. Oke, itu dia. Oke. Apa lagi? Tufaddilu. Tufaddilina. Masyaallah. Oke, la ba'sa. Pada insyaallah sanad. Oke, al-hiwar bainal mudhifah wal musafirah. Naqra awalan. Madza tatlubina min at-ta'am? Ba'd as-samak wal aruzza min fadli. Wa madza tatlubina min asy-syarab? Ma'an min fadli. Wa madza tufaddilina min al-fakihah? At-tamar aw al-'inab? Hal tashrabina asy-syai? La. Ufaddilu al-qahwa. Al-qahwa bil halib. نعم القهوة بالحليب. هل تريدين شيئا آخر؟ لا وشكرا.
Afwan. Afwan. Ya, jadi gitu caranya. Jadi nanya singkat-singkat, tapi langsung nanyain ya. Mau apa? Maukah lagi tambahan? Nah, gitu kalau bahasa kita ya. Oke, nak unkarir marah saniyah summa nutarjim ila lugha Indonesia. Ya. Madza tatlubina min at-ta'am? Mada tatlubina min at-ta'am? Ba'da as-samak Ba'da as-samak wal aruz min fadlik. wal aruz min fadlik. Wa madza tatlubina min asy-syarab? Wa mada tatlubina min asy-syarab? Ma'an min fadlik. Ma'an min fadlik. Wa madza tufaddilina min al-fakihah? Wa mada tatlubina min al-fakihah? At-tamar At-tamar aw al-'inab? aw al-'inab? Hal tashrabina asy-syai? Hal tashrabina asy-syai? La. La. Ufaddilu al-qahwa. Ufaddilu al-qahwa. Al-qahwata bil halib? Al-qahwata bil halib? Na'am. Na'am. Al-qahwata bil halib. Al-qahwata bil halib? Hal turidina syai'an akhar? Hal turidina syai'an akhar? La. 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 Wa syukran. Wa syukran. Afwan. Afwan. Baik. Jadi ini hiwar sederhana tapi cukup berkena ya, karena di pesawat bainal mudhifah wal musafirah. Al-awwal, madza tatlubina min at-ta'am? Ya, madza tatlubina, apa makna tatlubina? Tatlubina. Tuntut. Minta. Tuntut boleh, tapi itu minta ya. Kamu mau apa? Minta apa? Ya, minta apa? Dari mana? Minat ta'am dari maka. Dari makanan. Kamu mau makan apa? Kalau bahasa terjemahannya. Ya. Tatlubu bermakna meminta atau menuntut bisa. Ya. Request, nah gitu ya. Apa yang kau minta dari makanan? Ya, kamu mau apa gitu ya? Mada tatlubina minat ta'am. Sama Apa yang kau minta dari makanan? Jadi mau apa? Makanannya mau makan apa? Ah, kalau bahasa kita. Jangan terjemahkan literally kayak kalau terjemahkan literally agak lucu kan. Tapi Apa yang minta dari makanan? Nah, kan lucu itu literally kan. Ya. Jadi bilang mau makan apa? Gitu lebih kurang. Makan apa? Ya. Kalau kita terjemahkan, cuma kita perlu juga tahu kata per kata ya. Kata per kata. Tapi kalau jangan kita terjemahkan seperti itu, model-model belajar kitab seperti itu. Mada, apakah tatlubina engkau minta dari ta'am makanan? Minta apa aja berarti. Makan apa yang kau minta bisa? Bisa. Mau makan Mau makan apa? Makan apa? Makan apa? Oke, wadih? Wadih. Jawabannya ba'da samak. Ba'da di sini artinya sebahagian ikan atau sedikit, ya. sedikit ikan Sedikit ikan, ya. Sama dan nasi. Dan nasi. nasi. Ya. Silakan. Nah, kita sudah pernah belajar min fadlik. Yes. Itu cara minta sopan. Min fadlik. Ya. Satu lagi kata lau samah. Kalian min fadlik. Please, tolong tolong hadirkan Sedikit ikan dan nasi sedikit. Itu cara mintanya. Ya. Jadi kalau kedai kopi kahwah min fadlik. Kita bilangnya al kahwah min fadlik. Pancung. Jadi kalau ya Ustaz Sulaiman, lau gadan tazhab ila ma zamil Ustaz Muhammad wa Ustaz Usman ila Pantai 5 al kahwah min fadlik. Al kahwah min fadlik. Pancung. Nisfu. Nisbu kahwa. Jadi Nisbu pu. ba'da sama kita minta sedikit ikan. Dan nasi. Ba'da itu sedikit ikan ya, sedikit ya. Sebagian bisa sedikit. Mintalah. Wal arus dan Nasi. min fadlik. Silahkan ya. Mintalah. Minta Minta. sedikit nasi dan Mintalah. Tolonglah gitu. Tolonglah Wah, sedikit nasi nasi dan ikan. Ikan, ya. Oke, Pak. Oke. Nyabu dia murah gak mantap. Yang umrah kali buka lawa. daftar. Oke. Oke, lanjut. Wa madza tatlubina minasyarab? Wa madza tatlubina minasyarab? Jadi kalau tadi tam makanan, syarab Minuman. Jadi mau minuman Minuman apa? apa? Itu dia. Mau minum apa? Mau minum apa? Air putih saja. Nanti kalau jadi umrah, dia itu soal langsung Ya. alma min fadlik. Nanti langsung bilang air.
tolong air dong. Al-ma' min fadlik. Atau al-qahwa atau al-ma' min fadlik. Min fadlik itu tolong, artinya minta tolong ya. Tolong kasihkan, please. Please, air sedikit. Mamada tatmina syarab. Ma' min fadlik. Itu air putih saja ya, ma' ya. Jadi waktu air putih jangan diterjemahkan kata per kata. Ma'un abyad. Kalau terjemah kata per kata bisa rusak pemahaman. Kalau udah maun memang air putih. Kahwa, Ma'un saja. kahwa. Kalau ma'un abyad itu lain lagi. Bahasa fikihnya lain lagi. Ma'an min fadlik. Ma'un fadlik itu air, tolong hadirkan air. Minta tolong air dong. Gitu ya. Air putih. Air putih saja. Air putih. Wadih? Nah, tufaddil saya sudah bilang, tufaddil itu yang lebih engkau sukai. Nah, tufaddil, ya. Tufaddil. Jadi kalau tuhibbu suka, tapi kalau tufaddil lebih engkau sukai. Biasa tufaddil itu kita bandingkan satu dengan yang lain. Mana tufaddil? Asyai awil qahwa. Mana lebih kamu sukai? Kopi atau teh? Tufaddil. Ya. Prefer gitu ya, bahasa ini prefer. Yang lebih kamu sukai apa? Prefer. Jadi wa ma tufaddilin min al-fakihah. Kan makanya ditanya lagi ya. Lebih sukai daripada buah-buahan. Suka buah apa yang lebih suka? Buahan apa yang kamu suka? Lebih suka ya. Lebih kamu sukai. Tufaddil, lebih kamu sukai. At-tamar. Mana tamar? Kurma. Ya. Kurma. Suka. Oh, inap. Awil inab. Inab itu anggur. Inab. Kurma itu banyak nama dia. Ada 4 namanya itu. Tamar, balah, apalagi itu? Alah, lupa saya lupa lagi sekarang. Ketika dia masih putih, ketika dia sudah matang, ketika sudah disimpan kering, ya itu istilah sendiri dia. Beda-beda. Ya, tamar ini yang bisa kita makan itu yang Siap konsumsi. Oke. Hal tashrabina syai. Hal tashrabina syai. Ma mana? Apakah kamu mengingat teh? Apakah kamu minum? Apakah Teh? Teh. Hal tashrabina syai? Lah. La. Dijawab sekarang. Ufaddil qahwa. Saya lebih suka kopi. Aidon. Ufaddil. Aidon. Uhibul qahwa aidon. La ufaddil qahwa. La ufaddil qahwa. Saya lebih suka kopi. Kahwa memang pakai ta Ustaz. Ya. Qahwa. Kahwa biasa aja kan? Bukan. Kahwa. Pakai tamar butah dia. Tamar Qahwa. butah. Kahwa teh. Wadih, Pak Muhammad. Wadih. Pak Kahar. Wadih, teh. Ditanya lagi sekarang. Enggak, ini kalimatnya putus. Ya. Cuma langsung kahwa bil halib. Tapi pakai nada. Kahwa bil halib. Kahwa bil Kopi halib. susu. Halib itu susu. Jadi iya. kata lagi, apakah kamu minum kopi dan susu? Jadi al-qahwa bil halib langsung potong. Sangar gitu ya. Kopi su. Kahwa bil halib. Kopi susu ya. Kopi su. Al-qahwa bil halib, kopi susu. Kopi su. Kahwa bil halib. Susu itu halib. Halib. Susu. Ya. Jadi kalau di sana halib itu susu cair. Kalau di sana itu pakai susu cair. Ya, kalau pakai itu biasa laban yang dipakai ya. Ya laban. Halib itu emang susu cair memang. Kalau di sana kalau kita orang pergi umrah biasanya memang itu kan berliter-liter orang minum itu pakai susu cair. Lebih segar kita minum. Asli. Langsung dari. Ini banyak juga cair asli enggak? Kahwa. Aspal di sini. Hati itu. Asli itu. Dari Bogor lah. Kalau di Bogor Ada ya kan? Di Bogor Asli. Kalau teh susu Aisyah bil halib. Apa? Assalamualaikum. Ini bisa kan? Nyonya. Iya. Tapi dengan aja. Ini banyak kali ya. Ustaz Bio ini terus Mungkin sanggup dia buat. Kalau kita buat kafir, kalau pakai hati dia langsung mati ya kafir. Ini nggak tadi. Tep.
Kalau teh susu asyai bil Asyai bil halib, sah. Asyai bil halib. Ya, al-qahwa bil halib, asyai bil halib. Tarik apa? Idfa ishab ya. Jangan nanti syaidfa ya. Teh tarik. Jadi mana pun teh tarik. Jadi kayak pintu tuh bisa kita tulis tuh. Kayak pintu bahasa Arab kan di pintu masuk itu kan saya tengok tarik tolak kan. Idfa idfa bila tiyasan ya. Ishab. Idfa bila tiyasan. Ini tarik. Boleh nah. Pul. Kalau Ya. Ishab idfa. Sorry maaf. Mana itu ya? Ishab yang tadi ya. Idfa tolak. Idfa. Makanya namakan idfa billati hiya ahsan. Kalau kamu diinikan sesuatu, kamu nggak mau, tolaklah dengan cara yang lebih baik. Jadi jangan, itu sampai Islam mengatur gitu ya. Jadi jangan jangan gitu ya. Jadi tolak ini tarik. Tolak push. Ini pull. Jadi kan bisa kita pasang di pintu kan ya. Tag biar orang sambil kosakata ishab idfa gitu. Ishab. Ya, kenapa ada sukun di ujung? Inilah dia karena fi'il amar. Perintah tarik, tolak. Karena watanya lewat bahasa Arab. Ya. Anak bahasa Indonesia kau baca ni. Jadi ishab, idfa ya. Sambil kita apa istilahnya sosialisasi bahasa supaya ishab. Kalau mandi ya. Ishab sana. Ishab. Ishab. Idfa ya. Alif dah. Ya apa tuh? Dukhan ya. Mamnu tadkhin. Mamnu tadkhin. Dilarang merokok. Itu resmi itu mamnu tadkhin. Itu yang dipakai ya. Tadkhin. Dukhan dari kaldu. Khalas? Al-qahwa bil halib. Naam al-qahwa bil halib ya. Al-qahwa bil halib. Hal turidina syai'an akhar? Apakah kamu inginkan yang lain? Syai'an akhar sesuatu yang lain. Syai'an akhar. Ya. Boleh juga tanya fi syai' akhar? Ada lain? Fi syai' akhar? Fi syai' akhar? Apakah kamu minum yang lain? Apakah kamu ingin kan minum? Apakah kamu ingin sesuatu yang lain? Ya. Uridu. Hasir. Fi syai' akhar? Jadi tanya. Apakah kamu ingin? Fi syai' akhar? Uridu hasir. Uridu hasir. Aywa, sah hasir. Jus. Hasir. Jus. ماذا بعد ذلك ya? Syai, qahwah bil halib atau syai. Kalau misalnya Ustaz tidak ada apa-apa, Ma fi syai. Ma fi syai. Syai'an juga. Syai'an juga. Ma fihi syai'un kalau itu. Ma fi syai'un. Jangan Karena jatuh iya. Supaya lakukan jangan maza-maza. Syai'an aja. Ma fi syai. Kan la maza-maza. La maza-maza itu fakat nahnu nafhamu. Hum la yafhamuna. Ma fi syai'. Ma fi syai. Jadi maza turid ya, maza turid itu nanyanya mau apa? Maza turid. Maza turid. Ma fi syai'. Ya, maza turid.
Tapi nanti kalau kita sampai ini cerita ini sedikit di luar sedikit ya. Kalau kita sampai di Saudi, sampai di Mesir, mazhab turid itu bukan nggak dipakai. Kalau di Mesir itu orang ketawa, bukan ketawa. Ini bahasa Al-Quran dia bilang. Di sana bahasa pasaran. Bahasa pasaran. Itu tanda bahwa kita baru sampai ke sana. Dia tahu langsung. Ini baru datang pasti ini orang masih ngomong ini ya. Mahal itu langsung kan. Jadi kalau orang Saudi bilang istibra, istibra, itu dia orang Saudi. Istibra. Ini sekarang tahu ya. Istibra. Tapi mereka tahu Ustaz. Tahu. Cuman kadang orang tuh ketawain kita karena alahnya baru keluar gitu. Istibra. Istibra. Ini makanya bahasa pasaran itu rusak pasaran, rusak. Karena sebenarnya bahasa pasaran ini yang buat ini kolonial. Waktu Inggris jajah, jadi dia munculkan bahasa-bahasa pasaran itu, bahasa fusha itu ditinggalkan. Akhirnya orang nggak ngerti lagi bahasa struktur bahasa Arab itu kan. Ngomongnya mereka bahasa ini. Tibra ini, ini maza apa? Tibra ini dari abri, mencari, meminta, mau. Maza turid, itu dia. Cari. Abra, jadi jawabnya ibra. Pernah ada ibra dalam bahasa Arab, tapi kan tibra, ibra gitu. Salah, tibra. Jadi kalau udah nanti kalau mau tekak sama orang Saudi kan tibra, gitu kan. Oh, udah ngerti ya. Maunya apa? Ya itu dia tibra. Tapi ini sekedar tahu aja, jangan nggak usah dipelajari karena ini cuman orang Arab Saudi yang ngerti. Kita nggak pakai di forum-forum gitu ya. Artinya kalau di Mesir bukan istibra pakai auze. Lain lagi. Auze. Kalau di Sudan Shono. Lain lagi dia makin lain ungkapan bahasa pasaran itu. Tapi bahasa pasaran kalau kita udah sampai bisa langsung. Buktinya TKW nggak bisa apa-apa dia. Sampai di sana makan nasi Arab bisa jadi bahasa pasaran itu. Itu tingkat TKW yang nggak berpendidikan maksudnya. Apalagi kita yang sudah ini kan. Asalkan ngomongnya itu ngerti sendiri saja. Cuma rusak bahasa-bahasanya, ada struktur bahasa dari situ. Yang penting ngomong orang ngerti dia cukup. Itu udah bahasa-bahasa rusak. Oke, itu sekedar apa? Jangan dinikan lihat apa? Sekedar joke saja, sekedar ini. Istibra. Gen. Tibra. Abri itu kan mencari ya, menuntut. Istibra. Oke. Kembali. Hal turidina syai'an akhar? Apakah kamu inginkan sesuatu yang lain? La wa syukran. No thanks kalau bahasa ini. No thanks. Terima kasih. Nah, jawabannya afwan. Sama-sama. Afwan. Tab. Wadih mana kullahu? Pakahar? Wadih? Pahamkah? Wadih. La hayaqitun. Law fi ghumud is'alni ya. Law ma zala fi ghumud. Ghumud samar-samar, masih belum jelas ya. Gumut itu benar. Gumut soal tak? Gumut ya. Tanya saja. Tanya saya. Gumut itu samar-samar, belum jelas ya. Ataupun ghairu wadih ya. Ghairu wadih. Tidak jelas ya. Kalau ada yang belum jelas tanya saya. Jadi jangan la hayat kita jangan malu. Kadang-kadang lagi belajar kayak ini kan. Kalau kita tanya nanti dianggap bisa kita. Gumud. Ren mim waw dal. Gumud. Masih samar-samar. Gumud. Jadi ditanya jangan malu-malu.
Karena ini sebagian bapak ini udah lama juga ya, jadi dia udah ini. Yang jadi tafham hada? Wadih? Wadih. La ba'sa tas'al, enggak la ba'sa, enggak apa-apa. Yang malu-malu. Dalam kan ini apa? غير واضح غير واضح لي أستاذ أنا غير واضح في هذا لا بأس نكرر مرة ثانية غير واضح في شيء آخر؟ في شيء آخر نواصل إن شاء الله. ماذا تريد يا أخي؟ ماذا تريد؟ قهوة أو الشاي؟ ماذا تريد؟ أريد القهوة. قهوة. تفضل القهوة أو الشاي؟ تفضل القهوة أو الشاي؟ القهوة. أفضل القهوة. جيد. وللطعام ماذا تريد من الطعام؟ بيتزا. لم يفتح. ما فيش فلوس. Makli ya. Makli. Kalau hanya apa Ustaz? Apa? Hanya. Hah? Hanya kahwa misalnya. Fakat. Fakat. Cuman. Kahwa fakat. Kahwa. Syai fakat. Jangan fakat tahu. Fakat. Fakat lebih jelas ya. Nada? Fakat hanya. Only. Only wahid kopi misalnya. Fakat kahwa. Oh dijemput. Only Inggris. Oh iya. Only hanya Inggris. Pakat kahwa. Kahwa fakat. Kahwa. Ma fi syai' akhar. La uridu syai'an akhar. Bisa itu. La uridu syai'an akhar. Kalau cukup Ustaz, cukup. Kifayah. Kan pernah itu? Kifayah. Kan fardu kifayah. Nah, kan pernah bilang kifayah. Kifayah. Cukup. Oh iya, waktu itu kifayah. Fardu kifayah cukup. Jadi saya ingat kali itu les itu, walaupun saya suka ada les itu punya Yahudi sebenarnya itu les yang keripik kentang les itu. Itu sebenarnya itu punya di Arab itu punya Yahudi punya itu. Kentang. Sebenarnya, ya kentang tipis-tipis tuh. Yang ya punya pesanan Yahudi sebenarnya itu. Di Mesir itu diboykot, nggak boleh makan lagi. Tapi kita kadang-kadang pingin juga itu. Dia bilang tuh ada pingin juga makan ada kan. Enak emang kita makan kentang itu kan. Dia buat iklan apa? Dia buat iklan. Yahudi punya itu. Sama kayak di Mesir boykot tulis karena dia penyumbang terbesar untuk Israel. Jadi kita beli, dia sumbang ke Israel. Dia buat iklan apa? At-ta'mu lazizah wahdah muskifayah. Pandai dia buat iklan. Les itu kan kalau di Mesir, di Arab itu iklannya at-ta'mu lazizah. At-ta'mu. Lazizah. Makanan jadi bapaknya Rijal. Lazizah. Ta'mu itu rasa. Oh, rasa. Rasanya Rijal. enak. Enak. Laziz itu lezat. Wahidah. Nah, dia buat gini. Mush ini bahasa pasaran ya. Mush kifayah. Ini yang saya bilang karena tadi kamu buat enggak, wahdah mush kifayah. Satu enggak cukup. Mush itu artinya tidak. Lah. Jadi kalau kamu udah minta satu, minta lagi nanti. Kayak pariklah. Saking enaknya. Mush kifayah. Kifayah itu cukup. Jadi kalau satu kamu beli nggak cukup, beli lagi nanti. Jadi gitu. Dijamin ketagihan. Dijamin ketagihan itu bahasa dijamin ketagihan. Tapi yang ini bukan ini bahasa Amiyah ya, bahasa Mesir. Amiyah, oh ya. Bahasa pasarannya. Tapi yang lain bahasa Fusha. At-ta'mu rasa, lazizah enak, apa? Enak sekali. Renyah gitu ya, enak sekali.
Wahidah satu kan? Mus yang salah. Kifayah cukup. Artinya ketagihan pasti. Kamu nggak akan cukup satu makan satu. Itu. Les itu ya. Sampai dia punya cabang di sini ya. Kuat kali dia. Wahidah. Wahidah itu satu kan nggak cukup. Dua lagi. Sekarang udah biasa lagi. Sebentar aja. Angin-anginan. Semua kita tergantung sama orang. Sementara di Arab nggak diboikot Ustaz. Tergantung masalah. Gimana ya? Di boykot ya kayak kata Pak ini tadi, angin-anginan juga. Waktu semangat waktu bisa diperangi Palestina itu semangat semua boykot, nggak ada yang beli. Lagi serang-serang. Bisa serang Palestina Israel. Nanti kalau dia diam lagi, beli lagi. Karena gimana? Kita kayak nggak tahu, nggak bisa ciptakan, ternyata nggak bisa ciptakan, kita malas. Kayak KFC orang ketagihan. Itulah. Wahdah muskifaya, gitu ya Noy. Wahdah muskifaya. Itulah wahdah muskifaya. Ketagihan ya. Saya nggak biasakan anak-anak dalam Ya. Oke. Wadih, hada? Wadih. Oke. Nakra al-mufradat al-an, al-mufradat. Ya. Undur. Wastami. Wa'id. Ma. Qahwa. Syai. Halib. Syarab. Tamar. Inab. Ta'am. Yatlubu. Yashrabu. Wadih makna kullahu? Urid an uakkid awalan. Ustaz Qahar, tafham kullahu? Ustaz Qahar? Binisbah lil ma'na? Ma, wadih? Qahwah, syai, halib, wadih? Syarab, tamar, inab, ta'am, wadih? Makan. Yatlub, yashrab. Wadih? Baik. Aina wasalna al-akhir Ustaz Uzman. Ya, ajib an al-asilah bi ikhtisar. Rakam 1. Mada Talabat. Kenapa talabat? Karena musafirah. Ya kan? Kalau dia musafirah maka dia pakai ta peremkia. Mada talabat al-musafirah minat ta'am. Oke. Mada talabat al-musafirah minat ta'am. Mada talabat. Khali. Mada talabat? Apa yang diminta? Ba'da samak. Ba'da sama wal arus. minal mim. Enggak cukup itu ya. Ba'da samak wal arus. Ba'da samak wal arus. Oke, karir marasanya Ustaz Zuman. Karir marasanya. Ya. Mada talabat al-musafirah Minat ta'am. Ba'da samak Ba'da sama wal arus. Baik. Rakam 2 Ustaz Hamka. Maza talabat minal Syarab. Maza talabat minas sarab. Aina. Undur ila hiwar. Lihat di hiwar. Apa yang diminta dari minuman? Sarab. Fakot. Maka kafil. Udah, ma aja. Ma saja cukup ya. Karena yang dia oke, rakam telata. Wahid. ماذا طلبت من الفاكهة؟ التمر أو Inab. العنب. Rakam 4. Hal satashrabu syai apa Apakah afdal la
La, أفضل القهوة. Ufaddil qahwa. Rakam khamsah. ما تشرب؟ Mada? ماذا تشرب؟ Satashrab. ستشرب. Ingat sa itu masuk ke fi'il mudhari ya. Sa apakah akan, ya kan? ماذا ستشرب؟ لا. Madza tashrab? قهوة. Al-qahwa bil قهوة bil halib. halib. Oke. halib. Al-qahwa bil halib. Rakam 6. Aina darah hadza Dara memandara ya dulu terjadi ataupun berlangsung. Jadi ditanya di mana dialog ini terjadi? Fit pesawat apa saudara? Fit ta'irah. Fit ta'irah. Di dalam pesawat. terjadi. Fit ta'irah. Tahirah. Aina haza tahirah. Fit ta'irah ya. Ulangi Pak Kahar, rakam 6. Aina darah hadza hiwar في Fit ta'irah. Fit ta'irah. Oke, rakam 7. Manja tafadhal. Maza Tufaddil. tufaddil anta al-ainaba amin tamra. Mada tufaddil? Al-ainaba. Al-ainaba. Lebih suka anggur ya? Baik, rakam 8-nya. Mada tufadil al-qahwata amis syai. Ufadil al-qahwa. Al-qahwa. Baik, muat ya. Jadi kita cara nanya ya. Mada tufaddil min at-ta'am? Mada tufaddil min asy-syarab? Ya. Apa yang kamu Lebih suka apa? Ta'irah. Kopi. Ta'irah, pesawat. Tahirah. Ta'irah, pesawat. Ta'irah. Ta'irah, pesawat. Wadih? Wadih. Oke. Al-akhir nakra al-hiwar as-salis ya. Kita baca dan kita terjemahkan saja. Nanti kita lanjut insyaallah pada pertemuan akan datang. Sekali lagi. Ya. Dikaila nakun nu'as ya, jangan mengantuk. Baca dengan suara yang keras ya. Undur. Wastami'. Wa'id. Al-hiwar al-an baina az-zawj waz-zawja. Bisa pakai nanti di rumah nih. Az-zawj waz-zawja. Suami istri. Antara suami istri, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana jaw'an jiddan. Al-ghada 'ala al-ma'idah. Ma hadha? Samakun ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة هذا كثير جدا لا تأكل اجلس لماذا أنا جوعان لدينا ضيوف من والدي ووالدتي وأخي أين الضيوف في غرفة الجلوس Pak Rawan dipulih hamasa gigi 4 ya. Ya bisotin alim. Oke, mukarrar rasanya semua nutarjim ya, sambil kita rasa-rasa kira-kira tentang apa yang bicara. Nanti saya tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana jau'an jiddan. Al-ghada 'ala al-ma'idah. Ma hadha? Samakun walahmun ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة هذا كثير جدا لا تأكل اجلس لماذا أنا
Ana jaw'an. Ladaina duyuf. Ladaina duyuf. Ladaina duyuf. Ladaina duyuf. Man. Walidi. Wa walidati. Wa akhi. Aina duyuf. في غرفة الجلوس. لماذا تفهم من هذا الحوار؟ Oke, direka-reka dulu apa ya kira-kira tentang apa ini? Permasalahan di rumah. Suaminya lapar. Oke. Bukan sakit perut jauhan itu lapar. Jauhan kan kan? Lapar pulang kerja. Jauhan lapar ya. Atshan haus. Atshan haus. Kan ada hadis Nabi itu. Banyak orang berpuasa ilal jok wal atash. Orang banyak berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus. Itu dia. Haus. Atshan. Kenapa nggak atas tak? Oke, bedanya kenapa? Atas itu kata bendanya, atas haus dahaga. Tapi kalau atshan itu sifat, adjektifnya. Sangat-sangat haus. Itu dia. Atshan. Ana atshan, ana jau'an. Kan ada tuh hadis apa? Hadis qudsi itu. Ketika dihisab, mudah-mudahan kita selamat semua. Saya tanya sama itu, kenapa saya nih? Engkau tidak memberiku makan, padahal aku lapar kata. Mana kau lapar ya Allah kan? Banyak hamba-hambaku yang lapar, jadi engkau tidak memberikannya. Anak atsyan, ya, anak jau'an. Sangat lapar ya, sangat dahaga. Ana jau'an jiddan. Saya lapar. Lapar sangat. Jiddan. Sangat ya? Lapar sekali. Sangat lapar ya. Jiddan. Rawonyo nyole dah bergabu. Langsung kata. Jauhan jiddan. Ini ada tuli yang bergabu. Ada ada tuli yang bergabu mi. Jauh jiddan. Atsyan. Oke, apa lagi dibilang? Al-qada alal. Oke, ana jau'an jiddan. Mana ana jau'an jiddan? Saya lapar sekali. Saya lapar sekali, sangat lapar. Saya lapar. Al-qada, mana al-qada? Makan siang. Alal ma'idah, hidangan. di atas meja makan. Ma'idah meja makan. Ada makan siangnya, ada makanan siang sudah dihidang bisa juga. Di atas meja makan ataupun makan siangnya sudah dihidangkan. Makan siang sudah dihidangkan ataupun makan siang di atas meja makan. Apa ini? Mahada. Apa ini? Mahaza. Apa ini? Ya. Ikan. Daging. Ayam. Nasi. Harus nasi. Salad. Buah-buahan. Ini banyak sekali. Hadza kasir jiddan. Fikir itu dia sendiri. Hadza kasirun jiddan. Ini banyak kali. Jangan kau makan dulu. La takul. Jangan kau makan dulu. Ijlis, duduklah. Salat. Daging. Oke, saya ulangi. Mahaza, apa ini? Samak ikan. Lahmon daging. Dajaj ayam. Arus nasi. Salatah salad. Salad buah apa? Campuran sayur-sayur itu. Acar. Boleh. Fakihah buah-buahan. Jelas? Wadi. Muhammad. Hadza kasirun jiddan. Ini banyak kali. Banyak amat. Jangan makan. La takul, jangan makan dulu. Ijlis, duduklah. Jangan makan dulu. Ijlis, duduklah. Lima ada anak cu. Banyak sekali. Ya. La takul, jangan makan dulu. Kenapa jangan makan? Ya. La takul. Ijlis, duduklah. Limaza? Kenapa? Kan saya
Kan saya lapar. Limaza? Kenapa? Kan saya lapar. Kan saya lapar. Ana jau'an. Saya lapar. Ladaina duyuf. Silahkan. Ladaina. Ya, mari. Kita datang tamu. Ladaina bimana indana. Kita punya. Ya. Ladai. Ya, ladaina. Bimana indana. Lidaina. Kita punya Ladai. ataupun kita kedatangan. Kita punya. Kita punya. Sama. Duyuf. Daifun, jamaknya Tamu. duyuf. Duyuf. Udah. Makanya kalau jamaah haji dibilang duyufur rahman. Tamu Allah. Duyuf tamu. Duyufur rahman. Ladaina kedatangan Ustaz. Ladaina kita punya. Punya tamu. Kita punya tamu. Ya, ladaina kita punya. Ataupun bersama kita ada tamu bisa. Ladaina duyuf. Duyuf tamu. Wadih. Wadih Pak Kahar? Wadih. Lima man siapa tamunya? Ladaina duyuf. Ladaina duyuf. Kita ada punya tamu. Siapa tamunya? Kita punya tamu ya. Walidi. Ayah saya. Walidati. Ibu saya. Saudara saya. Wadih? Wadih. Aina duyuf, mana nih tamunya nih? Mana tamunya? Tidur Pak, tidur. Di ruang tamu. Di tamu. Baru Tamu. dari tadi. Duyuf mana duyuf? Daipun ya. Angka Faifta. Itu Masya Allah. Kali tamu. Kef. Kali yukrim daifah. Visual, wadih kullahu. Pak Muhammad, Pak Kahar. Wadih mana? Kali-kali. Muhammad wadih. Wadih. Tamam. Tamam, alhamdulillah. Jangan supaya nggak ngantuk. Udah gini udah rumah kemana? Dokter mana dokter? Dokter Aina dokter. Aina dokter, ha ana. Ini saya ya. Dari samping di samping Bijani. Bijana Bika. Bidaji. Mana salah tandur? Kita banget tengok. Bercandu tengok. Bercandu. Kalau ngantuk Nuas. Daripada naum. Nasia. Kalau nom tidur memang sudah. Tidur. Asaban nuas. Tanya kalau nggak tahu. Sinah juga bisa ya. Sinah itu juga kalau sinah itu awal tidur. Sinah tuh makanya apa? Sinatu la ta'khuzhu sinatun wala. Dari situ udah. Kan kita baca kursi kan itu kan. Allah itu jangankan tidur mengantuk pun enggak. Sinatun. Saya suka kalau ketemu tuh aduh enak kali itu. Enak-enakan dipijat kan. Sama dipijat. Oh gitu. Tidak tahu ya. Kalau mau tahu. Kef, naktabi bihadzal qadar? Naktabi bihadzal qadar. Insyaallah nuwasil ya. Insyaallah nuwasil fil usbu' Syukran. Tadi Syukran jiddan Ustaz pada waktu. Ayo, la basa. Ana wasaltu fi qabla an-nahar hadha fi sa'a. Azan ya? لا بأس عفوا جدا. لا بأس جدا فوق جدا. طيب نكتفي بهذا القدر ونختتم بالكفات المجلس. نستغفر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.